Silav êvar baş, roj baş, hemî hevalara hêvîdarım hûn başin. Îro weşaneke têr û tijî dîsal benda we ye. Civaka Tirkiye, derdorên Tirkiye, dewleta Tirkiye bixwe şok li ser şokê dijî. Di nava pirsgirêkekî mezin de ye. Axaftinên dewlet baxçelî ji xwe ew şok kirin. Niha piştî 30 saetan piştî axaftina dewlet baxçelî îja jî li navenda Enqerê navenda pîşesaziyê endüstriyel ya herî mezin hate bombekirin li wê derê çalakiyekê pir balkêş hate kirin. Em îro behsa vê çalakiyê bikin, naveroka vê çalakiyê ji aliyekê ve hatiye li derxistin. Bi kîjan arman jî ev navend tûsaş çi ye ev navend? Ji çira xizmetê dike? Bi qasî ku em zanin balafirên şer ku Kurdistanê bombe dikin, ew dronên bi çek bê mirov ku rojane Kurdistanê bombe dikin, suîqastan pêk tînin hem li başûrê Kurdistanê hem li rojavayê Kurdistanê li vê navendê têne temîrkirin û hilberîn. Yani ev fabrikayekê berfirê he, pir mezin e. Bi qasî gundekî mezin e. Li wê derê lojman hene, fabrikeyên cuda hene, bi qasî 20,000 însan li wê derê dixebitin. Piraniya van însanan eskerin, pisporin. Li wê derê hatine bicîkirin. Armanca vê navendê tenê êrişa li ser milletê Kurd e. Balafirên şer ku dewleta Tirkiye li vê derê hildiberîne ji bo kîjan armancî ye? Ew dronên ku li vê derê tên hilberîn vê derê têne temîrkirin herî zêde êrişê ku derê dikin? Armanc ne ticaret e. Armanc ji vê navendê êrişa li ser milletê Kurd e. Hem li Rojavayê Kurdistanê, başûrê Kurdistanê her wiha Bakurê Kurdistanê. Gelo îtîmal heye ku êrişa li ser vê navenda herî giring weke nûra çavê dewleta Tirkiye tê zanîn ji aliyê Kurdan ve hate vekirin. Nizanin. Em nizanin. Ama tiştekî heye em dizanin. Eger ev navend ji aliyê Kurdan ve hate ve bombekirin meşrû ye. Ama saeta wî, dema wî, qas gunca we ew mijara nîqaşê ye. Na hevalê min Ronî Rihal vê derê ye. Ronî merheba bi xêr hatî. Demînê te çima çû Ronî? Dengê min tê te Ronî? Niha hevanno. Piştî nîvrayê bû, saet tam 3:30 bû, yani 15:30. Komekê çekdar êriş birin ser navenda Tûsaşê. Tûsaş bi qasî 30 kilometre dûrê Enqerê ye. Li wê derê ketin nava avahiyê, ev avahiyekî pir mezin e. Li wê derê pir derî hene, deriyê ku ji mirov bikeve nava vê avahiyê. Pir baweke profesyonel hatiye plan kirin ev çalakî. Deriyê herî mezin, di wê derê de ketin hundir. Mesela normal insanekî sivîl jî nikare ji wê deriyê bikeve hundir. Ama mirovên çekdar çawa çalakî plan kirine, çawa beriya rojan çûne li wê derê ceribandin pêk anîne, ji kîjan deriyê ve bikevine, çalakiya xwe bi kîjan awayî pêk bînin, çend kesin, ev hemî hatiye plan kirin. Bi qasî ku xuya dike çalakî gihîştî armanca xwe, ji ber ku yek ji armancên çalakî ew e ku bikaribin peyam bidin civakê, bidin derdorê siyasetmedar. Hevalê me Ronî niha amedekariya xwe dike, Ronî Riha. Eger amade be em digirin vê derê nîqaş dikin. Ronî merheba bi xêr hatî. Merhaba serçavê min mamosta Silav Reis. Dojî tu li vê derê bûyî, Faysal Sarı Yıldız me pêra nîqaşekê dûr û dirêj pêkanî. Niha Ronî, di civaka Tirkiye'de niha şokekî pir ciddî heye. Ji xwe daxuyaniyên doh hem êm CHP hem êm MHP Devlet Bahçeli civaka Tirkiye ferî van axaftina nebiye. Bifikirin ku Devlet Bahçeli dibêje bila Abdullah Öcalan were meclisê di nava rêzên Dem Partiyê de xîtabê partiya xwe bike, xîtabê hevalê xwe bike û eger ev xîtabeta wî bigihêje armanca xwe em dikarin bi çarçoveya mafê hêviyê de wî serbest berdin were nava civakê. Ev daxuyanî şokekî pir ciddî bû ji bo civaka Tirkiye. Niha piştî vê daxuyaniya wî 30 saet piştî vê îja li Enqerê li navenda herî giring a dewleta Tirkiye çalakiyekê pir ecêb pêk hat. Ka ez li te godarîkim tu çi dibêjî
پاشێژی شیرۆڤێ me hene. Ronî tu dîsa çûyî dengê min nayê İnterneta te de pirsgirêk heye bawer dikim. Serokê CHP Özgür Özel di vê çarçovê de ji bo 6 roja tiştekî bi rastî weke do ji bo Kurdistanê lêbelê an vegeriye ji ber vê çalakî Özgür Özel vegeriye Enqereyê Ronî Keremkê. Dixapîne an jî mirov dixe şoqî ev daqaniya dengê xwe hinekî bilind ke mamoste. Ya wele dengê te tê mamoste bawer dikim internetê de pirsgirêk heye. Tu devam ke. Jî wisa bawer dikim gelo niha dengê min tê yan çawa ye. Dengê xwe bilind ke. Dengê xwe bilind ke. Îro rojekî pir giring e. Yani en nizanim ev çalakî jaliyê kîjan hêzan ve hatiye pêkanîn lêbelê çalakiyekê gelekî serkeftiye û eger Kurdan kiribe ez wara bêjim vê derê ez wekî kesekî anti-militarîst ez Kurdan fehm dikim ku navenda herî giring ya ciyê hilberîna balafir dronan hatibe bombekirin jalî Kurdan ve ez wekî kesekî anti-militarîst heqeten fehm dikim. Me pir kişand. Milletê Kurd ji destê van dronan pir kişand. Li ku derê kîjan şexsiyetekî giring ê Kurdistanî hebe hem li Başûrê Kurdistanê hem Rojavayê Kurdistanê jaliyê van dronan ve hat bombekirin. Kîjan fermandar li ku derê be eger were bîra we bi taybetî di van 5 salên dawiyê de di encama êrişên hewayî de şehîd bû jiyana xwe ji desta van agahiyan hûn pir dibihîsin. Hemî li vê derê tê hilberîn li vê derê tê firotin dronên ku ji vê derê derdikevin difroşin Ukrayna difroşin Bakurê Afrikayê welatên ku lê pirsgirêk heye Libya ji ber vê yekê ev navendekî giring e dewleta Tirkiye ji vê derê pir aborî jî bi dest dixist. Qezencên dewleta Tirkiye pir gelekin ji vê derê ama di encama vê çalakiyê de tiştekî derket holê ku dewleta Tirkiye hem jaliyê istixbaratê ve hem jaliyê ewlekariyê ve gelekî qels e, zayîf e. Ev dewleta Tirkiye li ber têkçûnê ye. Heta demekî jî dewletên NATOyê piştgirî didan dewleta Tirkiye di mesela çekdariyê de lê em dibînin ku hêdî alîkariya xwe kişandiye. Ev jî yek ji îşaretê wî ye. Bifikirin ku tam roja çalakiya li Enqereyê Tayyip Erdoğan wekî serokê dewleta Tirkiye diçe tevlê civîna BRICSê dibe. Ev çi ye? Welatên li dijî NATOyê. Welatên ku li dijî NATOyê bûne yek hevgirtina xwe pêktînin. Ev jî hevpeymaniyekê cuda ye. Yani raqîb e li dijî NATOyê. Dewletekî wekî dewleta Tirkiye endameke giring ya NATOyê diçe tevlê van civînan dibe. Hûn bawer dikin ku ev devletên endamên NATOyê jî aciz nebin. Di demên pêşme de îşaretên vê yekî hene. Ronî em te dawet dikin jor Keremke. Mamoste min biborîn ez bawer dikim di interneta me pirsgirêk heye lê bilê problem tune pirsgirêk tune sal 2024 internet pêş ketiye teknolojî pêş ketiye zarê xelkê li Enqereyê çalakiyên pir bi bandor pêktînin vê derê em nikare internet girêdin. Şer me Ronî Keremke. Kêmasiya me ye, jî kêmasiya me ye lê bilê em ê xwe da çavala ez bînim bîra te îro ji ber vê çalakiya li Enqereyê hemî internet ya pir zayıf biye ya pir qels biye. Ji Facebookê bigirin heta navê wan tu bêje Instagramê û tiştê dinin YouTube'e hemî zayıf ketine YouTube jî nikare were temaşe kirin ji ber vê yekê dibe ku hevalê me li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye nikare me temaşe bikin zayıf e. Keremke Ronî. Bûyereke gelek balkêşe yani bûyer tabii ki hîn kesî li ser xwe nedaye ser xwe yani hîn tur devam ki ez bînim bîna hevalan me basa Ömer Öcalan kiribû vekîlê Dem Partiyê çûna İmralî vegera wî xeber çi aniye û gelo hatina wî çûna wî çawa bicî hatiye vê bila hevalê me li bendê bin em ê agahiyê dawî bidin çi destê te de hebe pêşî em mesela Enqereyê hela safî kin. Bûyera Enqereyê balkêşe yani demek wisa da wekete jî anî ziman 3 saat berê herî dawiyê yani cara duyemîn dewlet Baxçelî
وی جاری هین سورپریزک مزن کر قاضی ریبر اپو کر دا کوور مجلس ترکیه ناف رزین هدف دا بانگوازی لپککی بکه وان پککی تصفیه بکه بقدینه والحاصل و همان دمهین هقص دمك دريش سر درباس نبويه اف چالاكي لانقره لقازاني لتوساشي بيقاد اف درجي توساشي درك 10 سالين داويه دا هر چقاس ديروكا خد هر 1970 سالين سيا ليه اف 10 سالين داويه دا جهلا اندستريا تركيا يا رادار یا هلیکوپتر طیارین به انسان و جدا سلاحین لهمبرین گلی کرد کارتینن ناوندک کویه اف در ناوندک کویه به تایبت اف دمین ناوین سیهای لچید بن و لچین کردستان ایریشی سرزار که کردکن ناوندویه در لی بلی اما دمک وصدا اف بوبه اف حوجه ام گلکی دوی دریدا دوی چرش بگمان بجین یعنی مروین بگمان بجی zaten ne şervanı hemi havceye her Kürtçi şervan da demek bu sada havceye guman hebe gelo devleta Türk bahava ki yani en ben bu teoriya men heye az bu yani ki elbette teoriya bu sadece fazla derken peş debek devleta Türk yani be deste devleta Türk be siparişa devleta Türk ev iriş pek hatıbe داك ريبر ابو رابي بيجن بنره هجر رخصتنا تفقرتا ازادي برتا بكره اف شالكي دبي دما وصلا ندكر ببيجه داكو تجي ور الهمبريوان دبي شرك بك يعني نافدارا كردا جفاكي چيكه ابجي دبه اما هين كسي نگتي صرفا كي گري امزانه ان دجي هجر وقتا كردا بكربه وقتا ام حميل و شالكي خدي در كه ev seni başkan yaptırmayacağına diyemine yani em beni ve xeskin libeli emehin bir shopping ve deri de ha davya reji em helgrin yani ama runi gerek tecbir ne ki ku haqqi kurdan heye erişe navendeki usa gring bikin jber ku navenda ku milleti kurd je kişans je zarar dit ev navende je xwe ev çalaki de zuda bahata kirin yani bandora dronên devleta Tirkiye li serî çiyayên Kurdistanê li ser şervanan li ser wan kesayetiyên diplomat yên Rojavayê Kurdistanê tu zanî çi qas mezin e bandora van dronan tu zanî millet ditirse nikare ji malê xwe derkeve tu zanî însan wextê li erebê xwe sar dibin tevê zarokê xwe qaşo diçin mektebê di nava tirsê dane ku ew dronên ku ji vê fabrîqê derdikevin bi wan werin bombekirin yani tirs heye ji ber vê yekê ez ve çalaki meşru dibinim. Ama rojavi demavi cudaya keremke. Hemen tişni bir taraf beçe tevlit edibim az bu kadar ve bavariye damın gele Kurd dama behiz be beçek be Kurd emriye Kurd behiz Kurd beçek rojada navin min werd daxapne hatim zaman rojada navin ne garana kevokaya garana tev beçe garana guraya لولا تنكر بهواي كافوكي بيجي قال لي كردي بيهز بيشك او كرد مريه ليه بليما مثلا في دليل ام قال في دم كريتيك دكان يعني ام قال دم ايدي ريبر ابو ام جوي ازادياوي هر تيش مكشانديه ام حرول كلانن ودرفتي في جارين ازادياوي فيزيكي بتمامي او گمانك هبه گمانه کوسا دکت ولی دمک وسا دام کان وینی خاش بکن ام دمک وسا دا کانی خاش بکن درسته قاتلی گلی کردن او در حمی او شهید من روجاوا او پیشنگ روجاوا و دم داوین تین کشتن لچاین کردستان حمی برهمین توساشین حمی وی دری چید بن رادار و کامرای عسکری و چک و هر تشتی وی ama em nikanen be guman lê bine regelo di rojek wisa da demek wisa da yani ev agaya min girtî vê jî bibêjim birêz Ömer Öcalan yani Brazyê rêber apo çûye İmraliyê îro çûye İmraliyê û gumanek wisa jî hebû ya îro çavkaniyete zelal e çavkaniyete mirov dikare pê bawer be yani divê demê de tu kes pir zêde tişta zelal nakin hinekî gumana dizin mirov ji ber ku çavkaniya min HDP ye nav demê ye lê belê gelek kes dibê çe pir zêde zelal vê demê naxifin ama çavkaniya min ev işaret ev dayên min Ömer Öcalan îro çûye İmraliyê û ihtimala gumaneke wisa heye îro ji daxaniya
ببه آنجی سبی لبلی لورا دبی چه یعنی چالکه رو بویه نجریزی یا تمرو ویجریزی ببینه دبی قیوی چه هم همی گره کنه که اینه که خود دیسا کنترل بکن چالکی نجریزیه یعنی خواستم دیسا ایمن از بخواه خواستم ویج بینم زمان يعني از بخواه بتو مذاکرین دولت ها ترک پرزیده باوریان من نینه لیبلی دمك وصل الريبرا بوقتها كدر كسر صحني سر تخت بآخفه بحراوي اوانتاج افش بو قال كرديه وداويه يجي خلاصيا مزك ما مستفازن دي هني بنوي خيز بكم بنره الكوچكي حيدر بك علي شيروان او حمي دبيتش حمي دولتين يا كشتن وقال لك اخوا غوري خوانينه يدن لدرس مي بنرن پیشنگي وي حمي كشتن دار داكرن چون شهادت غوري خوانينه پیشنگ زیلان آن دبیچه برخدان سعید شیخ سعید یعنی پیشنگ کرد ایرو همی گوری خوانینه پیشنگ کردی دما داوی هری برخده و برخدان که باندون مشان دیه ریبر گلی کرد ریبر اپویه جبو گلی کرد آزادیا ریبر اپو گلک گرینگه یعنی ور گرینگ همپای هاتی همپای کردستانی وقت دما ایرو دا امر برگی گلی خوی هو قصال بر خدایه و شخورا تو جیان آوان نکریه دولت رونی بدستورت نوچه که دقیق داویه صلاح الدین دمیرتاش پیامه که شاندیه پیامه هری داویه بریا 3 دقیقان گیش دستی من از همه به حوالا را پر بکم دبیجه چه صلاح الدین دمیرتاش جادیرنه همه پیامه که شاندیه از وارد کم بری هر کسی ام ویدری پروت کج برکو تام 3 دقیقه بری هات ام ایریش الان قره شرمزار دکن رحمه خدای لکسین کجیان خوش دستانه لوان به لخزمی وان به ام سرساخیه جبریندار را دخوازن ام صبری دخوازن ام شفا دخوازن یعنی وان هیوی خاطی زمان باشه جی چت بیجه ینکو با آخفتن به دیالوگی به سیاستی بخوینه هول دادن چاره سریا پرسکری که من راوستینن بلا زانبن نه یعنی دخوازه ببیجه ینکو بخوینه به ایریشان دخوازن وان هولدان ما ین دیالوگی ین چاره سریا بریا سیاسی بدن راوستاندن دبی بلا بزانبن که اگر عبدالله اوجلان اینیسیاتیفه کی بده دست بیکرن اگر جه امرالی بانگی کی بکه ام جوی داره جه ادیرنه جوی زندانه ام حتی داوی پشکری ددن هر جوره بانگین عبدالله اوجلان ام تو نزیکاتایین کو جبو لیگرنا سیاست دموکراتیک و اشتیانه وسا دبی هولدانا ما yani ve inisiyatif ama xarab dike em bi tu şikreki kabul nakin divê demê de em kabul nakin ku êriş werin kirin û ev hewldana me ya çareseriya rêyên demokratîk were sabote kirin were asteng kirin dibêje Selahaddin Demirtaş yani em destur nadin dengên kesên aştîxwas baş e ama viya jî lê zêde dike vê carê کی دبه بلا ببه یعنی لپشوان ایریشان کی دبه بلا ببه اوی داره بنوی خیز کریه ام به تمامی لدجن ری بدن ما که ام بکاربن اینیسیاتیفه که بدن دست بکرن جبو چاره سریا دعوه کرد برین دیالوگی برین دموکراسیه بانگا صلاح الدین دمیرتاش به وی شکلیه افجی به وی اوی کت قیدان کرم کرونی بانکه که جدایی یعنی رو تو سیاست مداری کرد نکنه دوی چه دیدم که او صدا یعنی دوی دریده گوتنه که خارو یعنی آن خواهنه که دوی چه پولیتیکات وی دریده نابه یعنی دمک هواس گرینده یعنی سیاست مداری کرد وی دریده نکنه پولیتیکات چی بکرد لیبلی یعنی او حوجه تابی که گلک قریدی که از خوازم ویج بیج مگوت یا از هیل گرم هیلا من کردستانه و تفگر آزادیه هیلا من تفگر آزادیه و پاراستنا دوزا کردستانی لورا از مروف گره کنه کی بسکنه بناره چه دبه کی وی چاله کی بگره سرخواه کی جان هیز لیبلی
از بخوا دیسا توریا خوا اولی ببیج امن گوتو دیسا بینم زمان گلو دبه دولتا ترک تلیاوید وی ایریشه دا هبه داک جلان رابه بيجي بنا ذاتا قنديل قرات ناكا ورا ميدان قنديل بقينا يعني بهوانكي ريبار ابو وقنديل بين هم بريها بنا رواي قنديل كر تاكي شالكي كر ودمك وسا هوا قديك تاكر تك خويا قرات ناكن التا ايدي وكد بيتش بيشن وك سروقاتي ناغرن داس نابينه يعني ليستك جدبه هبه هم تليا دولتا كور دبل في چالکی ده به اوجی تشتکی گرک مروج حساب دور نخه. يعني البت هن احتمال دنجي هنا طبي وقتی کو اف ایرش بکتن بریانها ایرشا لانقره بک هاتبو ده انجام و ایرش ده دولت ترکیه يعني او چالکی مشهور یا انقره ده ما بک هات هما روزک پیشتیوی دولت ترکیه 1 اکتبر 1 جوتمه هبو ایرش برسه روجاوای کردستان به قاسی میلیارد دلار ضرر دا و بنسازی روجاوای کردستان خسته خانه مکتب جی پترول جی سوتمنی مازوت الکتریک چه همی سرو بنکر به قاسی پنجی انسان مجی شهید بودن روجاوای کردستان اف چالکی الانقره جخوره کر هنجت کر بهانه ایجار نهاد ترس فکر اوه کووی چالاکی دی سابق استوی هزین کرد و جاردن ایرشکی نو بسر روجاوی کردستان ابجی یک احتمالانه البت اما دی ساجی از بیجم اگر کردان کربه طبی از دماوی نابیجم مشروعیه یعنی حق کردان هیا کس نه برخیل برکریه شدیسد مشروعیه کس نه بندی کسی حتی ایواری جدرانان ایرش سروان جوان مبکن سروان کسایتین مبکن يعني هر کسی بلا حد خوازانه به وقت دولت ترکیه بلا حد خوازانه به کو انسان حق وانجی هي خو پاریز يعني دمکو بله رونی از تشکی دیجی بینم بیره حوالان ده هر پیواجوین دیالوگی آشتی ده بویرم به وی شکلی چه دبن دبه کو پرووکاسیون به دبه کو آلیه کی بخوازه سردستی خو لسر ماسه چه بکه يعني زخم بك çünkü devlet تقدوي قناعتي دايه كو هزين جريلا ضعيف بونه لبر تكچوننه ادي لواز بونه ادي آمادنه ورن خرادس بكن ev دخوازه devlet Türkiye دخوازه ve imajı bide cevaki ijo aliyel hember dikare bebeje na eğer ez çalaki pek naynım ev jber asalet amne jber biryar amne ne jber behez buna amne دمی وسط دبه دولت ترکیه تو مزد کی جاره کل سر ماسیه تام لسر ماسیه تو دنیری ایرشین خوای هری مزن پکتینه تو دبه خیره اج لسر ماسیه بو کو از بکاربم زیادتر زوره لراقیب خو بکم دیپلماسی سوی پاریسی لهمبری هر سنجین کرد یک جوان ساکنه جانسız hemen muhterat ببختیه کی مزن او تشتکی جدا نزانم او يعني دولتك بيتش سجنين كردين لباريسي بكوجه اف تشخاص دكاره دستي زخم يعني من خواست ببيجا نا يعني بر جهنادني يعني دولتها ترك بخوا ذاتا تو اخلاقي وينينه يعني كانت هر وقت ده هر شتي بك از بخوا جدي باوريه ده مكنجي شو وقت يرو اشتياك تشي بيجي بيشنگ كرد وانه نهالچین کردستانی دما ام ببیجن هاتن اروپا هاتن جیانه کسفیل و سویقاست چی ببن يعني دولت ترک بتاوی باوری پینا به سری سد فقط روجا ایرو روج کوسادا کرنا وی چالکی وقت امرو حساب بینم زمان بگمان لبنه و نجریه نه از دیسا و دری ببیجم چالکیا کو نه ایرو لانقره لناوندا و هلبرینا درونان هاتیه کرن توساش حق کرده هه بک بینه بنرن حق کرده هه فقط کرد حق خو کنگی بکارتینن او دبک وره نیقاش کرن دولتی که لهمبر کردان دنوا مجادله دبه تیب کوشه با آرمانجا قرکرنه او ملت حقی وی هه هم لناوندا توساش بده لناوندا هر دری بده حق کرده هه خو بپاریزن از بحثا مشروبونا پاراستنا کردان دکم مشروعیت پاراستنا کردان
Ez bahsa vê dikim. Ez ne dibêjim ev çalakî ji aliyê PKK ve hatiye kirin, ez nabêjim. Nebeliye, ne diyerim, tiştek nizanı. Em nizanim. Alaka me pêtine, em nizanim. Ez tenê dibêjim, daha dibe ku ji aliyê rêxistinên din ve jî hatibe kirin. Dibe ku ji aliyê dewletê bi xwe ve jî hatibe kirin. Ji bo ku axaftina Devlet Bahçeli sabote bikin, hatibe kirin. Ama kî kiribe jî heqê Kurda heye zirar bide saziyên hilberîna van balafirên tijî çek û sîlah ku her roj êrişê ser Kurdan dikin. Ez tenê behsa wê dikim. Ama çalakî ji aliyê kî ve hatiye kirin ez heqete nizanim. Li piş wî kî heye nizanim. Hêza Tayyî heye, hêzên Kurdan hene ez nizanim. Mamosta ez vêdire seyset rost bê tiştekî dijî ev jî wê tiştekî wekî dibe çe bi İngilîzî dibe challenge wê challengekê de ber dewleta Türk yani çi qas di pêvajoya aştiyê da a bi rêber a porar divê hevkirinê de çi qas zehm e. Yani wê ber bê bikeve û hilkişe sawa çalekiyeke wisa çi qas samimî ye wê samimiyeta wê jî derxewlê wata ha nebelî te got ev çalakiyîn tê kiriye. Wakta ez vê yani minakî bidim. Em niha di nav nenûkê de dibêjin. Dema tevgera azadiyê ev çalakî kir ser milê xwe. Wê çaxê em ê challengekê bibînin. Dewleta Türk çi qas bi îsrar samimî ye wê vê pêvajoyê bidomîne ana. Ev jî wê tiştekî derxeber Tirkiye. Yani qasê ku eştef hem dikin ew kuştina sî askerên di dema pêvajoyê aştî ya nodu sisyam de bû. Nodu sisyam de bû. Koma Şemdîn Sakik ew çalakî pêkanî bû. Sî askerên bê sîleh di otopêzê de rehîn girtibû, hemî kuştibûn. û ew jî bû sebeb ku pêvajoyê aştiyê ya bi Turgut Özal re were rawestandin. Ew ez vê detayekê vira bibêjim. Yani belki hinek mirov dirê xwe jî bibîne ama Şemdîn Sakik bi gelek fermandarên Tirkiye ê li wê herêmê wan re têkiliyê da bû. Yani ev çalakî bi hawakî dîsa li hember rêbera bû pêk hat. Pêvajoyê gelek xwe zehmetê ye. Berû mehçûb dibe li hember raqîbê xwe jî. Çünkü tu soz didî raqîbê xwe, tu mühlet didî, tu zeman didî ama hem mühleta te tam xilas nebiye, zemanê te xilas nebiye bu yerekî bi vî şeklî çêdibe. Ama ev çalakiya li Enqerê çi qas dişibe wê ez nizanim. Ji nîqaşê re vekiriye. Çünkü aniha Devlet Bahçeli ne pêvajo daye dest pê kirin, tamamen teslimiyetê ferz dike li ser şervanên Kurdan. Hûn dibe bîle sebeb çûne serê çi ye vegerin teslîmê adaleta Tirk bibin, banga teslimiyetê ye Devlet Bahçeli dike. û insanan berûmet dike. Wextê ku bang li Rêzdar Öcalan dike jî pir ji nezaketê dûr, pir bawekî berûmet bang dike. Weke terorîst başî pê nasê dike. Bila were vê derê, çima were vê derê? Tu îtibara wî îadê wî dikî. Na, tu tînî, tu dibêjî bila bang li hevalê xwe ke ku vê dawa ji bo Kurd û Kurdistanê bide rawestandin. Mesele ne aştiye. Aştî zeke binêre. Özgür Özel tiştekî cuda dibêje. Özgür Özel çi dibêje? Dibe Devlet Bahçeli gotiye pirsgirêka Kurd li vî welatî tune ye. Pirsgirêka şexsan a TKK'sî heye, herkes weke şexs li hember qanunan divê weke hev be. Ev li her derê dunyayê wisa ye. Mirovekî Sûriyeyî jî, mirovekî Afgan jî, wextê were Tirkiye li hember qanunan elbet divê herkes weke hev be. Ha ev pêk ne tişik ne ama milletê Kurd vêyekî naxwaze kî? Milletê Kurd weke netew dixwaze bi netewa Tirk re wek hev be. Heqê netewa Kurd, heqê netewa Tirk wek hev be. Ama Devlet Bahçeli xwe nêzê vê meselê asla nake. Tenê dibêje hûn 40 salên tekoşîna we ya borî hemî vi kuvala ye, hûn divê dev ji vê sewdayê berdin, werin teslîm bin. Ha, ji ber vê yekê dibêjim, tevgera Kurd daxwazên vê banga teslîmiyetê ya Devlet Bahçeli dikare red bike yani. Ji xwe red jî dike. Yani ev daxwaza Devlet Bahçeli beriya sê mehan, beriya çar mehan hat kirin. Hin insan çûn Qandîlê ev peyama devletê birin û çi gir besê hozat çi bersivda teklîfekî bê exlaq e. Nîqaşa wî jî çênabe em red dikin. Mustafa Karasu aynı away. Karayılan bi aynı away. Red kirin. Ev daxwazên Devlet Bahçeli beriya sê çar meha hat red kirin. Ama carekî din
اصرار دکن اف بانگین تسلیمیت تم هاتیه کرن yani kes ji bo teslim bibe çil sal çi mücadele nekiriye yani ji bu dibêjim pêvajoyekî aştiyê li holê tune ê min ez bawerî bi vê hikûmetê nayînim ama Selaheddin Demirtaş ku zemanê xwe de aktorekî girîng yê vê pêvajoyê bûye çawa bawerî bi vê pêvajoyê tîne ez nizanim belkî niyeta xwe ya baş beyan dike belkî jî Özgür Özel çûye cemwî ew encamên civîna ve şartî hebû beriya du hefteyan Özgür Özel belki jî naveroka civînê ji Selaheddin Demirtaş re gotiye belki hin sozan daye wî yan jî dide wî ez nizanim lê Selaheddin Demirtaş xuyaye bawerî bi ya normal jî Selaheddin Demirtaş weke siyasetmedarekî nikare derkeve êrişên çekdarî biparêze ne mümkün e jî mêrik siyasetmedar e tabii ki reyên siyasî tercih dike diparêze heqê wî ye rast e fakat em weke civaka Kurd êrişa milletê Kurd êrişa şervanên Kurdan ya li ser saziyekî Tirk eger kiribin ez nizanim meşru ye ji ber ku dikeve çarçova parastinê xwe parastina meşru kerem Kerûnî mafê ha yani serî sed ez tevlî bim serî sed wisa ye û êrişa zarokên Kurd ferq nake kiyan hêzê Kurd îro sewa tola gelê xwe sewa berxwedana Kurdistanê sewa daw û doza gelê xwe her mafê wî meşrû ye ama em vê jî dîsa bîne ziman ev tuaş dibêjin ev dereke gelek taybet e dewleta dawiyê ev qetilîamên vê dawiyê hemî ji vê navendê dibe çe bi berhemên vê navendê çîbûne yani ne derekeke ji rêzê ye em dîsa belkî gelek însanên navend şopînin nizanim qala çi dikin ev sê kesê îro êriş biriye ser wê navendê êrişî sivîlan nekiriye ev ne dereke sivîl e ev dereke eskeriye derekeke pir stratejîk a dewleta Tirkiye dema dawiyê ev heronê xwe û ev dibe çend teyarê xwe bê însan û ev radarê xwe û ev kamerê xwe hemî li wê derê çê dibe ev êrişên ser Rojava ev êrişên li çayên Kurdistanê li başûrê Kurdistanê çêk dibe navenda wan ev dere ev der ne dereke sivîl e em vê binê wê xêz bikin yanî kesî neçûye li Anqerê neketiye kolana û dibe çe êrişî kesî nekiriye em binê wê xêz bikin a du da wata ez werim mesela Selaheddin Demirtaş ez bi xwe ji ewil de jî heta gelek caran navbera min kevela nîqaş çîbû yani karê ev kar ne karê HDP ye ne karê demê ye siyasetmedarên Kurd yê li Tirkiyeyê Halbakurê Kurdistanê ew kane zemîn hazir bike ew kane dibe çe weke em digotin xêrdaş dema du kes li hev dixin an du eşî li hev dixin hinek mirov weke xêrdaş diketin naberî kane wî rolî bigir ser xwe mijara dewleta Tirk pirsgirêka dewleta Tirk û gelê Kurd ya ji ber êdî çek destê gelê Kurda ye dewlet çek desta daye HDP dem li vê derê pir gerek zêde nepeyve rolê yan rolekî wî girîng vê derê danîne kane hinekî sulhê çêke avê lêke gotinê baş bike ez bi xwe dîsa dibêjim mesela weke cara berê yani biretê şowê nekin Pervîn Buldan û Süreyya û êdûn êdin ev ne karê wan e ev karê berxwederên gelê Kurdin yê çel sale li çiya li çeperan şer dike siyasetê jî baş zane dixwîne ji wan baştir dixwîne û dawiya ra her du hêlê şer dikin li hev bên ew wê biryarê bidin wî çawa li hev bên lewra ez dixwazim hinekî bi xwe naxwazim xala demê bikim rolê wî nîne dem kane bajarê Kurdistanê birêve bibin belediyek baş bikin xizmetê bidin gel ew jî yek dewlet bihêle heger mesela gava din berê ku ez werim di televizyona Sözcü de min Fatih Portakal temaşe kir dibêje dibe ku ev çalakî ji aliyê PYD ve hatibe kirin mesela binêrin însanekî rojnamevan yani 30 sala rojnamevan e erê dikare partiyekî siyasî ya Rojavayê Kurdistanê weke hedef nîşan bide yani ev dijminiya wan nîşan dide xwe weke demokrat nîşan dide normal spîkerekî halê xwe ye yani rojnamevane qaşû ama weke mirovekî şerê taybet kar dike rê nîşanê dewleta Tirkiye dide ev çalakî dibe ku ji aliyê ya tu çi zanî PYD çi ye navê PYD bîstiye mamoste divê dilê ez gerek tiştekî taybet însanên من جی لهابر ترکیه گداری کرد دوی دل کردکی مه یا ربنکی مه یا جزیره یا شرناقی جره ما بوتانیه چتین اروانن چون دست خو بونن بسپورن شر
yani hem Kurdekî rebene rojnemavanê qaşo dema ev bûyer bû deqên dawiye de ew jî wê derê bû digot na hawê çentê xwe li ser milê xwe girê danin vana perwerda xwe rojava dînin na hawê bi çekê girtiye perwerda xwe li çiya nedînin rojava dînin yani tiştên digotin ecêb yani dixwazin zemîn amade bikin yani zemîn amade dikin ji bo êrişa ser Rojavayê Kurdistanê elbet bima yani ew mirovên tu behs dikî ew ne rojnamevanin ew ferdên istixbarata Tirkin ji bo ku bikaribin faaliyetên xwe yên istixbaratî bikin rojnamegerî ji xwe re tenê bikartînin yani pîşiya me rezîl û riswa dikin ev meslekê ku em tê dane rezîl û riswa dikin endamê mîtîne wextê diçin derekî naxwazin bêjin em endamê mîtîne dibêjin em rojnamegerin îja xweweke rojnamevan didin naskirin zaten ji malbateke bi dewletê re gelek dişuxile ew li ser qeta gelê Kurda tiriya wan heye ji malbatek wisa ya ama yani bihawê na çekê wî wisa ya na çente wisa da ser milê xwe beliye wî li çiya perwerde nediye hîn ne beliye kî ye dibêjin na kî be ji rojava perwerde dîtiye yani ji niha da tîrê berên tîrê xwe berê çekê xwe danin Rojavayê Kurdistanê da ku dîsa êrişê bibin ser Rojavayê Kurdistanê ev jî di rojevê de ye ama Özgür Özel li Amedê axaftinekî pir balkêş kir dibe heqê tu kesekî tuneye bibêje pirsgirêka Kurd tuneye ev gotin dibe tenê mafê Kurdanê ku bibêjin eger milletê Kurd bibêje arkadaş problemê min hene tê wê manê problemê wê heta ku Kurdekî ji bibêje problemê min çareser nebûne dibe ev pirsgirêk li holê ye ev axaftinekî balkêş bû tespîtekî balkêş e û evgera xwe ya Bakurê Kurdistanê darawestandin normal plan kiribû roja ewil biçe Cem Selaheddîn Demirtaş 6 roja jî biçe li Bakurê Kurdistanê bigere û heta roja sêşemê pêşeme li wan derabe û were gera xwe hevdîtinên xwe weke rapor bîne li meclisê pêşkêş bike ama pêk nehat çû Amedê çû şaredariya Dem Partî jî geriya belkî jî bi niyetekî baş e belkî jî weke spasdarî ye ji ber ku di hilbijartinên borî de milletê Kurd piştgirî da CHP lê pêk nehat ev êrişa li Enqerê ya li ser avahiya mezin ya hilberîna çek û sîlehan ya balafirên şer sî xister gerawî û mecbûr ma vegere Enqerê niha weke heyetekî CHP çûne cî bigerê lêkolîn pêk dinin çawa pêk hatiye ama çalakî gelo bi temamî bidawî bû kesê ku çalakî pêkanîne jiyana xwe ji dest dane ya jî hatin kuştin wê derê ez zanim 3 çalaker hatin kuştin tiştekî wisa me bihîst çar mirovên wê derê jî hatine kuştin bi qasî 15 kes jî birîndarin lê belê dibê were zanîn însanên ku li wê derê dixebitin hemî ne hemî be jî qismekî mezin ji wan endamên artêşê ne bi artêşê re dixebitin di şerê li hember Kurdan de bi qasî xwe suçdarin. Mamosteyê de ez dibêqê em wê jî nihanekî bîne ziman tedî yani tiştên hal li paş perdeyê çi dimeşe yani em zanin Dewlet Bahçelî Gazî dibe çe bangewaziya kiriye ji bo rêber rapo û dak ew tiştê gotiye bikin yani PKK tasfiye bike welhasil lê belê li paş perdeyê çi tê meşandin em nizanin ama kî zane weke te jî dem çendakî beryanî ziman tevgera azadiyê rêveberên wê zane li paş perdeyê tê çi meşandin yani li ser çi esasî dewlet dixwaze li hevdîtinekê çê bike an vê pajê bi meşandin em nizanin ama li paş perdeyê çi tê meşandin rêveberên gelê Kurd zane lewra ji ber wî jî ez vê qeyata mirov tam nizanin li paş perdeyê çi tê meşandin hinek tişta da jî şirovê mirov an xwendinê mirov kêm dibîne mixwest binê vê jî xêz bikim erê niha dewleta Tirkiye ketiye zorê ew ê rê bide wekîlên Dem Partiyê ji bo biçin hevdîtina Rêzdar Öcalan ez bawer dikim beriya her kesî wê Ömer Öcalan hem weke xizmê wî hem weke wekîl ew ê biçe hevdîtinê tu dibêjî çûye hevdîtinê ama kendî vê geriye ev çalakî ku li Enqerê hate
kirin hem sîx ser daxuyaniya ku jî İmralı'yê were û hem jî sîx ser gera Özgür Özel û hem jî ya Devlet Bahçeli. Yani anha eğer ev çalakî pêk nehata guftugûyên di Rojava Tirkiyeyê wê tam berova jî bibana wê pir cuda biya. Di derheqê çûyîna Ömer Öcalan de agahiyê xwe eger tu parve bikî. Yani agahiye min hem zaten dibêçe bi fermî zanin Ömer Öcalan serî daye daxwazî ji dibêçe ji Tirkiye kiriye da ku her serlêdana rêber Apo. Ev zaten li holê heye tiştekî eşkere ye. Ama adin jî zaten dihat gotin. Fakat agahiye min girtinin Ömer Öcalan îro çûye İmraliyê û vî dan êvarê vedigere. û li holê jî tiştekî wisa hebû. Yani ya vê êvarê û yan sibê Ömer Öcalan wê daxuyaniyekê bike. Yani ya peyamekê ji rêber Apo bîne an jî ya jî ew hevdîtina Ömer Öcalan li wê derê bi rêber Apo ra dibe weke dîmen jî dibe bêqeydkirin û were weşandin. Welhasıl li holê yani ev rastiyekek heye Ömer Öcalan îro ji serî not çûye İmraliyê. Ev rastî li holê ye. Lêbelê ev çaleke îro ya bû weke te jî anî ziman rojev guheran rojev îro tiştekî din li holê heye. Ev jî dixwazem ji bo tomar bibe têkeve qeydê. Yani gelê Kurd pêvejayeke dibe çe pir dîrokîra derbas dibe û di nav me da hinek çepgirên Tirkiyê bi tu hawî naxwaze gelê Kurd bi Erdogan ra bi tu hawî rûne. Yani îro Erdogan Kurdistanekê bide jî rêber Apo Avzad bike jî naxwaze bi Erdogan ra tu tiştek çêbibe. Li holê çepekî Tirkî wisa jî tevme heye. Em hewceyê li wî çepê Tirk jî dibe çe baldar bin. Yani Ronî ez pir taraftan ninim kesên xêrnexwaz ku aştiya navbera Kurd û Tirkan naxwazin tu wekê çepê Tirk pênasê bikî dibe ku ew şexsiyetên tu dibêjî di nava hemî partiyan de hebin. Ama çepgirin ma hemî rastgir alîgirê aştiyê tenê çepgir li dijin. Yani ji ber vê yekê ez vê pênasê pir rast nabînim ji ber ku mesela mirovên İslamîst hene li dijî aştiyê ne. Li dijî pêvajoya aştiyê. Ama çepgir jî hene li dijin. Ew çepgirên ku tu behs dikî li dijî hevkariya Kurd û Amerîkayê ne jî. Ama İslamîst jî hene li dijî hevkariya Kurd û yani hemî İslamîst alîgirê hevkariya Kurd û Amerîkîyan e. Na ez ê lemberî te derkevim. Yani ew ne rastgirên Türk ne İslamîstê Türk tev me nîne. Tev me hebin çepê Türkin. Lewra. Na Ayhan Bilgen ne çepkir bû? Ayhan Bilgen ne temveye? Tevlîme bû. Ya demek do bû îro ye. Na gelek İslamîstê din jî hene, gelek Müslüman hene, gelek normal Tirkiyên ji rêzê hene. Türk hene mesela net çepkirin ama tevlîme ne. Ya tamam da ez kanim nava jî bidim, naxwazim nava bidim. Na çend parti. Nav îcap nake, nav nexweşe. Ji ber ku rêveberên dem partiyê rêveberên şaredariyan e mirov nav bide nexweşe. Belê nana ez tam qala kesan nakim. Ez qala saziyên çepê Türkîn. Saziyê wan partiyê wan yê tev me îro li gelek li deverên Kurdistanê bicînin. Ez qala wan dikim. Yani Orhan Miroğlu Kurmancî zane ji wan çepkiran baştir nine. Di nava partiyên me de cih girt û paşê jî xatir nexwest çû. Ya ma tekir mesela bernama berê hayran çî. Orhan Miroğlu 5 pera nakama çetin er îro zeketî Habertürk qaşo rojnamevane dibêje na ez nas dikim vana ji Rojavayê Kurdistanê hatine. Kurd ji Cizîra Botanê ji Botanê ye. Mesele zaten ew Kurd xwefirotiye, ew Kurd çûye, têk çûye. Ew Kurd 5 pere nake şerefa xwe, rûmeta xwe, hesiyeta xwe hemî daye ji bo berjewendiyê xwe. Ew Kurd têk çûye. Ez qala wî Kurdî nakim. Yani wisa henin wana îro em qala 20 milyon 30 milyon Kurd li Bakurê Kurdistanê dike. Wexta hemî îro bi gîret bana rabana ser xwe bi yek dengî bû ta
بيجي ريبر ابو بيجي كرد وكردستان ما كي كان يقول همبرتا بسكنه مثلا محمود باقسي هي تدي شوان برور جارجان دمك قال ذكر دغازو محمود باقسي ام دچون دراجه دغ محمود باقسي بيانيا راور ام دبيين از دبيين مقاله كردستان قوات جمن قماموس از رجاش تدكم تيجي بيانيا را نبيجي ام 5 مليون قويت في مكان وبيجي كرو 5 مليون مريش 5 مليون قاز ورن قال هذ كانن غورين جهان روفين جهان حميتك ببه ما تشوا 5 مليون كسن وجد جو محمود باقسي قلت في جرا ما بيجي 5 مليون بيجي عندك يعني وقت ذاتا كردنا تلاقي ليجي هي تدي امبرو بخسر بلنا كرد قال لك يوصايا راست هناك لي بلي نهال هوليه كرد ناخذ الدولة تشتكي بالهولينينا يعني كرد او كردي از نوا كردي تدي كردنا از كردم خدي از وصدام از وصا بيجي و لي وكان توكي از نكان بيجموا از شن تو نا حيران نوصايا نتوكي بلنگاز بپرگال پریشان دبن سیا فارسا دا ترکا دا دبن سیا عربا دا عربي من الولاتي ما بالي ما حنا كي قابل كما دوت نظام تشكي شولي سليمو تشافي من نسقال كما سيا قال نابيجم اما تدبن سيا واي انسان بن سيا نيجي واندا تجي نابينه جبرجن نيجي فزن سرته يعني دما ترك هاتن روج دبي تشر روجات ناوين يعني ترك عشيره كبي پرگال بي چاند و كلتور بو يعني او هات في دري بو قدي اخ امبراطوريا تشكر وطمد هذا الشاندن كرد آقای که کرد چون مدهلگشان مد گناه کرد نه جایی از دا پرسا والحاصل تو دیروکا کرد به پرزیده سربلند بخوب به بکر نینه جنها به و اکچل سالی داویه یا ویجی راستی ببیشن شورش کمزن ریبرا پودنا کرده دا چیکر کرد شیار کرد کرد دموکرات کرد نرخی خواه دیس دبی چه نرخک داگلی کرد یا نه تو تشتکی کرد لحولی نینه رونی داخیانیه کی کتجی حزبی کی هات داخیانیه فرماندار نتوی مراد قرایلان داخیانیوی کت آژانسی از آنها جواره وی داخیانی دخونیم باشه حوالول بنده بن دلی منه از آنها جواره داخیانیا قرایلان دخونیم در حق حمی تشتین که هون دخوازم ببیسین در حق وانده آجواره بنده کنه فرمو تمام کام müsaade که ما از نف دقیقی از نه گوگلم هوان نو که سر اکرانه بنرم چه وقت یاد که سوپر هوان نو اون آمده نه جوارا داخویانی مراد قرایلان دخونیم کچد بیجه فرماندار مراد قرایلان امرینا ددن تاکتیک شر تایبت فرماندار بریارگی هنابندی پراستنا گل مراد قرایلان دیار کرد که دولت ترک به بشکریا حرم او ناو نتوی به همو پیکاتین خواه نه سالن لدیجی کردان شرده که گوت دوی شریده نکاریه انجام کو دخواست به دست بخواه از همه زوزو در باست بم مراد قرایلان به بیرخص که دولت ترک جبو وی حاوینه دگوت اما وی حاوینه خلکی تمام بکن و بالکشتن سرداویه مهاجات مه ددم که گله که نزده اما کلیت بگرن دولت ترک نکاری و بسر بخینه شهر دوام دکه نه دورپیچ شبیه و نه جی کلیت که هاتیه گرتن یعنی بحثا سرکفتنا شهر گریلات که مراد قرایلان وکی تفگر امنل دجی پیواجوی چاره سریه دموکراتیکن لبله امره ندن پولیتیکای خاپاندنه که به تاکتیک شهر تایبت نمشاندن بگو من شرط و مرج حتنه گوهرتن یا بره دوی دوباره نبه اگر او شکیوالتی آفرندن که برجواندین ترکی ده فکره ولد پرزی راستقین تیده هیه لسر وی بنگهی و هنگاوی نو بناویتن آلی کرد و جویر نبه جنا لبل جاره کی دنجی بیل تختکی شل ناکه اف تفگره کرد هودان این چاره سریه اگر ند چارچوبه آزادیاره به راپور دبن حکم خودتونه بنرن چد بیجه اگر او شکیوالتی آفراندن کل برجواندین ترکی ده فکره ولد پارێزیە ڕاستەقین تێدا هەیە لەسەر vê bingehê wê hingavê nû bêne avêtin
آلی کرد ویجویرا نبیجه نه. اگر جاره کدین پیل تخته کشل دیان دبیجه ام جاره کدین ریسک نادم برچاوی خواه ام خطا نکن. یعنی دی ساجی از دبیجم خیلی شانسه که دایه دولت ترکیه. بگمان وکی که ربر آپوجی دست نشان کر پکیکه سیاست کرد یا قانونی دموکراتیک د چاره سریه ده خودی رولین گرینگن. یا که رژیم دکه تاکتیکه که سویکه. حول ده یکی لهمبر یدن بده شرکرن. دوی یکی نکن. دوی رولا هر پیکاته که کرد لبر چاوان بگرتن. که تو چید بیجی رونی؟ قالك الجداية وذاتا دبيتشا وكلامي تشافي دولة تركيا دافعني وينا وتشتي وينا وصايا يعني وقتا تشتكي البرشاونين بيانا وك جارة بريج بوي خاباندنا كي بو وجبوي البجرتنن بو وشاوا اردوغان سرتاف مينا قال لي كرتس وك ويجاني زمان نكان دو جارة بيتافتي كشلناك جارة عولي اردوغان گوری دنگی خود دنگی رادبو جور اگر وی پیوجه چارسری دنگی وی جور دوام دکن دنگی بانیا جیر نه والحاصل الگوری اردوغان نکان الگوری خو بریده بهش برگ گلی کرد نگلی بریه به تایبت پشتی شورش روجاوای کردستان هات کرن و ایرو لوی دری هیزک کردا نزی 100,000 لشکری بچک و رفتنن و دولت ناونتویجی لوی درینن لپشتن یعنی ایرو پسکریکا کرد ده هرمك ناو دركو صار نمايا همي جهان تكلاره لورا ايدي بهاوي بري تقرا آزادي بت اشتين هاوي بري يعني شو شو قصيد ما بدا مالي بلي ظاهر قايل نبيه هنا ما ظاهر لا قايل نكدي زبيقي في خوش زلالدك يعني ابجي قال لك جدايه مثلا في دريت شد بيجه آرمانجا دولت ترکیه یا بنگهین اوه جنوبا دیزاین کرنا روشتا ناوین ده نه هیله کرد به خودی جیه کی جبو که کرد نبه خودی ستاتوی تا چی گو؟ مگو نقطه هری گنین ده بداگر کرنا سینورین میثاق ملی ترکیه دخوازه بکه هزه که هرمی دستلاتاریه که شره که به اساسی خواه خود دسپیره پرکرنا گلی کرد خود دسپیره تونه کرنا ملت کرد خودی استراتژیه که وشارتیه تنی آرمانجا وی اوه که ترکیه مزم بکه رژیمه که فاشیست قرکر لسر دستلاتاریه چارچوبه خواه ایدئولوژیک دبی کمالیزم ننه حتی اطاعت تراکیه حکمت کو خود دسپیره وی میجی دخوازه سیستمه که ارتش پلیس فاشیست نجات پرست ماینده بکه از دی حالین گرین که دا ببینم تو دوام که ما مستا قال لك نقطة دبي تشد بيشروجي دا روجات النافين دا ديزاينك تشيد بو دولة تركنا دخوازه خو بده هم بروي نك كرد روجات النافين تشتكي بدست هناك نقطة هري كريتيكا لورا هم دولة ترك هم قال لي كرد يعني اف بيواجو و 100 سال 200 سال دولة ترك بيشروجا دولة ترك ديار بك و 100 سال 200 سال بيشروجا قال لي كرد ديار بك يعني ياوي تكبوناوي دبي تش ديار بك يا قال لي كرد رضاوي سر بك يا جوي 100 سال 200 سال تيجا جبرج اف هيزن هاتن روجات النافين نوك جربري تكلين تفجر ازاديه بحمان هزار هي تشوا دولة ترك بحر دولة رادهر دبي و ردونه الغوري برجواندي خو تفجر ازاديه جي ايرو روجات النافين هيزن هي بحميار التكليه دايا والغوري برجواندي خو برجواندي قال لي كرد مشى لو ربنا دمي داويين الطيارين تركي بين مروف لتشاين كردستان كانوا بفرني وكبري لورا دبيتشا ام دمك قال لك كريتيك تانك ودورانك كبيش ما يا 7 صالي وديار بك جبوي قال لك وجبوي تركي جي يعني يا ويه الكريشنا كي بخرابين جبوي الياكي يا جوي سركبتنك قال لك مزن بخرابين جبوي الياكي بانگا مراد قرایلان جبو پدکی هه سببی پر جدایه
ایجار چما جدایه باسا شر سیمین جهانت که هوال اگر گوه بدنه از جوارا بخونیم بنیرن چت بیجه ایرو حرم آمه روشدات ناوین دکله شر جهان یه سیمین ایل حرم گرام بیه دیاره کوهن گرانتر جی ببه هزین هگمونیک یعنی باسا امریکا و اوروپا که این گلوبال به وی شریره دخوازن حرم جنوبا دیزاین بکن خصوصا کتی دیتن اوه هزین متینگر این لکردستانه او جی باسا ایران دولت ترکیه که هزین متینگر این لکردستانه دسری ده رژیم هی AKP MHP ارگنکون یعنی دولت ترکیه mücadele avan hevdan avan eve ku de dizayna nû ya heremê de cih ji gelê Kurd re neydayin. Kurdan bê statû bihêlin ev jek jî tê wateya qirkirine. Ev tê wê manî ku Murat Qarayîlan bi tevê hevalên xwe ev dizayna ku li rojata navîn tê kirin qebûl kirine. Demek ki falan jê ra têronî. Em li ser vê biaxivin. Çünkü wextê ku dibêje dewleta Tirk dixwaze vê dizayna nû dizayna nû da Kurd neyne bicêkirin tê wê manî ku Murat Qarayîlan dixwaze di dizaynê de Kurd werin bicêkirin. Xwediyê vê dizaynê ki ye hêzên hegemon Amerîkî ne. Ê wê manî tê wê manî ku ew xwe dixwaze di vê dizaynê de ji Kurdan re ciyekî maqûl were veqetandin. Ev mijar ev gotina dawiyê wê rê me bide kî dibe çe wê rê me bide kî ji boî gelê Kurd çi dixwaze. Yani îja dibe di demekî bi vî rengî de Ronî di demekî bi vî rengî ew qasa mühim de dibe cihgirtina pedekê li gel rejîma dewleta Tirkiye ji bo me dibe seqetiye yani handikapekê li pêşiya me. Yani mîna dest nûgê me girê de çünkü ji bo me zehmet e dibe. Tekoşîn gîştî asteyekî gelê me gîştî asteyekî zane milletê me rêxistinbûyê dî. Lewma şert û mer ji her demê zêdetirin ku em her cure astengiyan ji pêşiya xwe rakin. Heta tekoşînekê şoreşkerî dibe em dikarin ava bikin. Vaya ji pedekê re dibe ha. Ev şerê ku li herêmê bi rengekî bê rehm bi komkujiyan tê kirin wê bi xwe re hîn guhertinên bingehîn bîne. Li gel hêl aliyên xetere yên vê pêvajiyê her wiha firsend û avantajê xwe jî wê hebin. Avantaj hene dibe hatiye berligê me dibe firsend hatine berlingê me. Bi navê gelên herêmê li dijî hêzên ku dixwazin herêmê bixin nava tarîtiyê divê em xeta berxwedana demokratîka şoreşkerî xurt bikin. Basa xeta netewît ke pir mühim e. Ama ji ber vê yekê ji pedekê re dibêje îro were em vî şansî weke netew ne weke rêxistin. Em weke milletê Kurd weke netewa Kurd em vî şansî binirxînin. Mamosta interneta me da bawarem dîsa pirsgirêk heye. Nana dengê te tê. Tu devam ki ez çend nokteyê dijî peyda bikim ji daxuyaniya Qarayîlan. Mesela ji çareseriya demokratîk re erê ji taktikên şerê taybet re na dibêje. Yani ez bawer dikim ev derheqê vê mesela evê de. Devlet Bahçeli de kaç dibêje ez dû bixunim. Desthilatariya AKP MHP dema dawî hin mijar xistin nîqaşê mîna ku pêvajiyekî hebe ji xwe re nîqaş dikin lebelê tiştekî ku gîştî aliyê me tiştekî ku gîştî be aliyê Kurdan tune ye weke tevger em ne li dijî pêvajoya çareseriya demokratîk in. Piştî ew qas tecrübeyan jî em ê rê nedin polîtîkayên xapandinê ku di çarçoveya taktikên şerê taybet de têne meşandin. Bêguman şert û merc hatine guhertin. Ya berê wê dubare nebe ev rast e. Berê ciddiyet samimiyet tune bû. Dewleta Tirk ji aliyek ve hevdîtin bi rêber apore dikir digot em ê çareseriyê pêk bînin li aliyê din jî biryar li ser plana têkbirinê de da amadekarî ji şer re dikir. Dawiya dawî mutabaqata hevpariya ku di encama nîqaşan de hate afirandin hate redkirin. Piştî mutabaqata li qesra Dolmabahçeyê hate xwendin di Nîsanê de wê rêber apo banga komkirina kongreya PKK bikira. Banga bi encamkirina vê pêvajoyê bikira. Dema ku amadekarî ji vê re de hate kirin Tayyip Erdoğan rabû bi xwe mutabaqat inkar kir, red kir, tecrît û şer fers kir. Rastî bi vî rengî ye.
نا هنك رادبن مینا کو تشتکی نو هبه داخفن لالیه دنجی شو نشان دادن گفا دخن ام تکوشی نخواد مشینن پیوستی ام بکسی تونه بیجه مراد کرایلان دنگ هات درونی دنگ هات من ماموس مبور اینه که پرسکریکا اینترنتی هیا لیبلی اگر دبی چت همی خوانده به خواستم چند گفتم به نه تو شباخ از هن خالین گرین کنها وی پیواژوی علاقه دارد که از دخوازم به تماشاوان را پار بکم یعنی جبو مجی سورپریز بو وقتی که هم کتن وشانه داخویانی مراد کارایلم تونه بو نه تام دنوا وشانه ده داخویانی هات هم اصل حدین دمیر تاش هات و هم جیه مراد کارایلم بالکشه و پر بکیف کاشی جوار دخوریم کریم کرونی دبي دليل قال لك جرينجا يعني وكا فرمانداري نتوي مراد كراين جيانية زمان قال لي كرد قال لك بريارك خبده يعني اف بانغوازياوي يا بطايبت جبوي قد بيجي قال لك جرينجا بريارك خبده رجرات ناظين قال لك دولة سينوري وان ويرابا سينوري نهتشبن دولتين دا كفن هولي دولتين دهرن قال لي كرد شدو قازل لو راز دبيجم دبي دليل كردين شير حلال كردين دبي كان تو برس ويبلبه این ولات پاریس وی بلوه یعنی تو تشکیش بوی گلی کرد خوازه یا نه تو بیش برهندک به آمن به برهندک به آمن به دوی دری دا گلک تشتی دیار به لو را بانگاوزیا وی گرینگ اما همان تشی از خوازم وینه کی حوجه امروز سر باخفه یعنی تا گوت یا وانن ریوبرین پککی آن ریوبرین گلی کرد پیشنگ گلی کرد دبیج مادم کی دولت روجات ناوین هاتیه و مرحله و دولت ترکیه هلشه براه هلشه جهنم وکلیه داکو گلی کرد فرصت به درفت دیروکی به کار بینه اما جمهنک لماز دبیج جمهنک یعنی جوی خیالی دورن او خیالک وی نینه خیالک مزن حوجه خیال مزن به وک خیالا فرمانداری نتوی مادم هاتیه و نقطه و روجات ناوین شر سیمین دبی چه رو دایه و سینور نه و که خیز ببن و دولت ترک و ایران و سوریه که هکشن جهنم وکریه حتی نه دبی چه بخوینا کردال خسر نگاهشتیه جهنم وکریه گرک مروف نگه خلی خر روکی بری روکی زول کشه لورا يعني لورا التنجا باچلی کدیه دبی چه باچلی تدی او دبیجن یا ام کوردن ام گرن تدی گردنی کی اولماک تدی دکوزن یا کوزاویه برا ریبر اپوره مجلس بانکه يعني افنتشته کی بلا سبب هو جبوی هندوره نا در دورا وان هاتیه گرتن yani vidrid beje دوی هر کس زانه به حولدان چاره سریه ین کو نه د چارچوبه آزادی را برا پودبن نه ممکنه حکم خواه به برنگ دوباره بری اگر برباز نو و نزیکاتی لپیواجوی ببه دوی چارچوبه ده نزیکاتی بکرن یعنی د چارچوبه قانون ماندلا دا دوی هم دخوازن تشتکی وساج وره کرن یعنی چیه؟ یعنی ربرا پو آزاد بده بیجه برا دیالوگ وره کرن یعنی ام بکاربن پیرا بکیون دیالوگی یعنی اگر بوی رنگی نبه دبی اگر بوی رنگی نبه ام نکارن پرسکریکا کردجی نقاش بکن جبر که همی هولدان جبو چیه همی هولدان جبو راوستاندنا شهر نکی یعنی تشتی که از گوتنی مراد قرائنا فهمد کم یعنی هولدان دیالوگا برای زاروی جلان رای نجبو راوستاندنا شهر تنیه راوستاندنا شهر اری معنوی نامینه اگر که دعو دوزا کرد وره صافی کرن جنته و کرد را چاره سریه که دائمی وره دیتن مثلا دبیجه چه برنگه کی چاره سریه که ماینده جی پرسکره کرا به پیدا کرن اهم باور نکن از دانیم سر اکرانی دقیقی ما ام جی دلیل و اثبات مهنه گرینگه گلک گرینگه و راسته اوسا ایجی یعنی وقتا چاره سره که ماینده چینه بس بی رول هف بکن جیش بوی دمک دمبوری بس بی جوان این کرد خلقی کرد گلی کرد جی شر ندوره شر ناز بگیری و دی سر ران سرقه دبی ancak بوی رنگی دبی حتی کو öcalan ne berdan bera diyalog ne kirin binerin
ji pirsgirêkê re çareseriyekê mayînde divê ancak wê şeklê dikare were peydakirin dibêje. مامۆستا دixwazim vê de digotina bikim min gelek carek aniye zimana dîsa jî bibêjim rêberê gelê Kurd azadiya wî ya yani azadiya rêber a poşertê yekemîn e ama yani hîn nekir yani ev tişt li hev bûye û ev tişt çareser bû pêra rêber a povêverdan ji bo ev nîqaş fair yani dibê çe bi samîmî bêmeşandin wek hevî bêmeşandin hewceya rêber a po li derve be yekî tu dîl bigire tu Dîsa çû dengê ronî dîsa çû ez vê ji were bixwînim binêrin. Niha heqeten şansê me heye tam di vê saetê de divê herî dewî banga Dewlet Bahçelî jî herçend li gorî feraseta xwe xwedî naverokeke dervey aqil a ku em tu jê nikare qebûl bikin be jî bangeke ku rêbera pû weke muxatab dibîne divê ev girîng e yani qet nebe rêbera pû weke muxatab dibîne ev rastî li holê ye bê dîtina vê rastiyê bi sekna li ser versiyoneke cuda wê çareserî pêk neye. Rastî bi vî rengî ye eger nêzîkatî li gorî vê heqîqetê be bêguman wê ji aliyê Kurdan ve jî bersiva xwe bibîne. Eger ne bi vî rengî be di çarçoveyê lêgerîna rizgariya ji tengaviyê weke nêzîkatiyên taktîkî be wê encamê bi xwe re neyîne. Bêguman aliyê Kurd ji manevrayên bi vî rengî yên taktîkî re têrin dibe yani tecrübe wan çêbûne. Yani tiştek ku ji vê derê fehm dikim Dewlet Bahçelî eger Öcalan muhatap nîşan bide û pêk bîne dibe em baş maqûl nêz dibin. Wê aliyê Kurdan mesela tim dibe aliyê Kurdan ev mihîm e mesela nabê tevgera me tim dibe aliyê Kurdan ew ê dibe bersivekî baş bide. Weke encam dixwazim diyar bikim Gerêlayên Azadiya Kurdistanê wê tu carî rê nede taktîkên şerê taybet yani ji Tirkiye re dibêje aman aman bi nêzîkatiyên taktîkî nêre ez behsa vê dikim ez behsa dibe bi nêzîkatiyên taktîkî nêzîkê vê meselê nebin. Weke encam dixwazim diyar bikim Gerêlayên Azadiya Kurdistanê wê tu carî rê nede taktîkên şerê taybet divê serdema giringiya dîrokî de ji her demê zêdetir bi biryardariyekê bilind rola xwe di xeta rêbera pû de birîze erka xwe bi layîq bicîbîne. Bi daneheva tecrübeyê ê xwe dispêre wê performansa xwe ya îdeolojîk polîtîk û leşkerî wê bihêztir bike û li ber xwe bide û bi şerkirinê re bi ser bike ve dibêje Murat Qaraylan cihin ciyê din hebû mijora nexwendibû tabii Ronî li vê derê Ronî tonek baxwe ez du sê ciyê din ê giring jî bînim û paşê yani ev tiştê bifermû dengê me hat te ne wextê ku mixwand belê dengê te hat min belê divê derê de divê daxiraniya an vê reportaja fermandarê Netewî Murat Qaraylan gelek xetên dibê çe girîng hene lê belê ji bo min sê xetê gelek girîng hene yek ev serdema dewleta Tirk demeke wisa da dibê çe dixwaze pêvajoyeke wisa dest pê bike diyareke rojhilata navîn sînor xêz dibin û gelê Kurd wê bibe dibê çe amade ye hem bi havê xwe leşkerî û him bi şekî stratejîk gelê Kurd amade ye dewleta Tirk dixwaze ketiye li û tevgerê çawa vê nehêle pêk bê ev gelek giring e û pir dicîla ye û ez jî divê baweriyê dame ez bawer dikim gelek ji me em hemî vê baweriyê dane ya din herî giring dîsa ev bangawaziya li qedepê dike rast e yani qedepê jî gerek biryarek xwe bide îdî derekeke dîrokî ye Ronî bi zimanê weke berê nabêje xayînin xirabin tiştî wisa nabêje pirsendekî hatiye bernigê me ji qada navnetewî ji hêzên hegemon werin di çarçoveya vê firsendê de em li menfaetê xwe netewî bigerin em qedera xwe li vê derê bi nîqaşê di nava xwe de em nîqaş bikin û em daynin bervan hêzên hegemon weke proje ji ber ku wextê ku dîzayna herêmê tê kirin dîzayn ji me re li ser tepsiyê wisa nayê pêşkêşkirin dedî xelk jî ji me yekêtî dixwazin rêk û pêk bin divê em hêzên me yên eskerî ewlekariyê û aboriya me û her tiştê me asayîşa me hebe
Baqa me ya netwî hebe ku em bikaribin bawerî bidin hêzên derve. Ku ew jî re dibe hêzên hegemon. Zimanê wî balkêş e binêre. Hêz ji dewleta Tirkiye re nabe dewleta Tirk dibe hêzên dagirker. Ji hêzên navnetîwê re ku hatine Rojheta Navîn ji we re dibêje hêzên hegemon. û Kurdan re jî dibêje Kurdan. Mesela basta tevgera xwe nake pir mütewazî tevgere. Nabêje tevgera me. Xwendinek gelek doğrî ye, dibê çek gelek cîdaye gelek rast e, yanî dewleta Tirkiye, Îranê, Sûriyeyê ew xelk metînger e. Yani ev metînger e axate dibê çeş destendi ve dijî yani û gelek doğrî ye wek te got jî nabêje partiya me rêxistina me em gelê Kurd. Em gelê Kurd. û wek te got nabêje xayîniya we ji berge hewceyê derek wî sala weta tu dibêjî em Kurd yekem birayê heven hewceyê hûn li ber hev bigerin, ser hev da bigirî, girî û gazanê xwe derbikin, dibêje heyran rabe ser xwe. Dem dereng e, hew qas bedel me da, kal û bavê me hemî gorî wan wendanin. Îroj dî em yekitiya xwe nikane çêke piştî me digoya Lozan. 3 sal derbas bû. De were derfe derketiye holê, tu îroj jî na bira Tirkiye hilnekşe, bira Iraq hilnekşe, bira İran hilnekşe. Eybe bes hemaltî, Kurd nikecî hemaltiya vêya bikin. Ji ber wê lehengekî gelekî girîng e fermandarê Netewî Murat Qaraylan pir di cîdaya serî ser tevlîdibin. Dijî, nokta dijî. Yani gotu bu ya sê nokta. Türkiye eger samimî be, eger dixwaze vê pirsgirêk çareser bike, gerek bi rihekî ji bo demê, ji bo berjewendiyên kin û dirêj ne. Tu dixwaze vê pirsgirêkê çareser bike, pirsgirêka gelê Kurd ne hewl li Bakurê Kurdistanê ye. Were bi gelê Kurd re rûne li ser bibêje heyran. Were em tev hev çarenûsekê tiştekî diyar bikin, tev hev binivîsîne. 3 sal e heqê gelê Kurd hatiye xwarin lê belê werin em nihve dest pê bikin. Samîmî be tu hewceye. Ev bangawazîya wî jî gelek girîng e. Ya na Tirkiye dixwaze Kurd bixapîne, Kurd jî ne Kurdê berê ye. Yani ne dibe çe pêşengê wî îro Rojheta Navîn da polîtîkayên dewleta Türk Hakan Fidan mîtîro dimeşîne hemî dibe çe rêber ap û kopî dikin. Wan wî dişopîne. Yani yek weke dibe çe divê hezêza Rojheta Navîn da hişekî acêmayî derketiye holê. Nav gelê Kurda ew jî bûye qismetê gelê Kurd. Lewra û gelê Kurd jî Rojavayê Kurdistanê binere, li başûr binere, li çayên Kurdistanê binere. Ne gelê berê ye. Ne gelê berê ye. Xwedî çek e, xwedî hiş e, xwedî dîplomasî ye. Xwedî dîplomasiya herî girîng. Îro rojekê hinek balkêş e, pir cuda ye. Ji ber vê yekê hevalê me biborin weşana me taybet e. Ez bi tena serê xwe jî nerast li vê derê tenê bim, hem bixwînim, hem lêkolîn bikim, hem jora pêşkeş bikim. Min ji hevalê me ronî roha alîkarî xwestiye hatiye cem me. Em bi hev re hem şîrovet dikin, hem nûçiyan pêşkeş dikin. Niha divê naberê de Wezîrê Parastinê yê Dewleta Tirkiye de derbarê çalakiya li Enqereyê de agahî daye, agahiya dawî ye. Ez bi we re parve bikim. Êrişê dixe stûyê PKK. Ez vîya bi we re parve bikim. Hevan na. Wezîrê Parastinê yê Dewleta Tirkiye dibêje êriş ji aliyê gerîlayên PKK ve hatiye kirin. Ama heta niha min tu ajansekî de ez xwast ketim nava lêgerinê min peyda nekir ji derdorên gerîla PKK heta niha tu daxuyaniyek ku ev êriş girtibin ser xwe tune ye, rast nehatime. Ama dibe ku di demên pêşme de eşkere bikin. Wezîrê Parastinê ji ber ku ew biborin ji bo ku bikaribin eşkere bikin dibe encama çalakiyê bizanibin. Kesên di wê derê de jiyana xwe ji dest dane nasnameya wan bigirin, hîn bin ku bikaribin agahiyekî berfireh bidin. Wezîrê Parastinê yê Tirkiye diyar kir ku êrişa çekdarî ji aliyê PKK ve hatiye kirin li navçeya Kahraman Kazanê ya Parêzgeha Enqerê şîrketa hevpariya pîşesaziya feza û hewayê ya Tirkan jî re divê tûsaj êrişa çekdarî hatibû kirin piştî wê teqîn meqîn pêk hatibû. Basa wê derê dike Wezîrê Parastinê Yaşar Güler ka em bijin çi dibêje? Ya pir balkêşin. Wezîrê Parastinê radibe basa ceza dike. Divê cezayê ku heq dikin wê li wan were dayîn. Pir ecêb e. Mesela dibêje sê hêzên ewlehî hatine kuştin, 15 kes birîndar bûne, lê belê di Anefê de dibêje 6 kes hatine kuştin. Na, 4 kes
بتوایی 6 کس هاتنه کشتن راسته 2 چکدار و 4 جی کسین وظیفه دارن وی داری مثلا داخویانی وزیر پاراستنه صفره یا دولت ترکیه که او قصا جهت ده پاراستنه مثلا رونی گه حقیقتا ناکه بسیره مثلا من خواست از داخویانی وزیر پاراستنه بخونم اما تیدا تشتکی تنه تنه دبیجه ایری جالی پکی که و حتیه کرن اما بنگی هاوی تنه آگاهی تنه مثلا باسا ام جزای که او حق تکنه ام بدنوان چه وزیر پاراستنه yani hakikaten insanın cahilin, insanın nezanın, ev para xane girtine, diplomasiye, yani vazife xane zanın icra bikin. Mesela bir fikre saziye heri mezin a devleta Türkiye dede saziye pişe ya feza u balafran ya havai yani alaka ve saziye be fezaya rahe به بالافران هيا درون تنه چیکرن هلیکوپترین شهر بالافران شهر تنه چیکرن و تعمیر کرن 20,000 insan تدا دخبتن سته چکتر دچن binayı teslim digirin ya pır balkeşe ka evlekariyete ka istihbarat te ka tel hamidere kamera bicikru zorat çe Rojava Kurdistan'ı çe devlete ki avqasa aciz ya zora ve devleti tane çe Rojava Kurdistan'ı ka hamider kevin de bejin nura çave me ev sazi avqasa hoşte parastan sıfır Kerem Devleta Türk divê pevajeyê li meşruiyeteke digere da ku êrişî baş Rojavayê Kurdistanê bike serî sed yanî çünkü li hêlekê vê pêvajoya şitiyê weta li goreyê xwe dibêjin pêvaya şitiyê bimeşînin ev xelkekî dibê çin ew ê dibêjî wetan millet Sakarya gerek bi hawakî hinekî berfa dilê wan bihelîne dixwaze meşruiyetekî çêkin êrişî Rojavayê Kurdistanê bike ev li holê a dijî bi hawayê em wê cezayê xwe bibîne zaten ev mirovana zaten dibê çe yani hatine kuştin li vê derê dîsa yani gelê Kurd dibê çe di komkujiyara derbas ke di qirkirinê ra derbas ke dîsa êrişî Rojavayê Kurdistanê bike dîsa gelê Kurd bikuje gelê Kurd elmê viya gelê Kurd bi viya nika ceza bike yani bi kuştinê weta gelê Kurd hatibe cezakirin û gelê Kurd wî hewa ji kiryarê xwe vegeriyana gelê Kurd naz qediyaba na helyaba yani ji 8 salî da wî em lê binêre çi qas car gelê Kurd ceza kirine lê belê tornê wanwer ser nigamanin li ber xwe didin gotinê valanin tiştekî dijî dohat bîra min niha Devlet Bahçeli nizane mafê hêviyê çi ye tiştî ku doh hatibû nivîsandin û danîbûn pêşiya Devlet Bahçeli têda gotinên pir balkêş hene ku tenê derdorê Kurdan dizanin û pir kêm parêzer jî dizanin mesela wextê Devlet Bahçeli behsa mafê hêviyê kir di televizyonê Tirkan de ew qasa hukuknas û profesör hebûn sibê heta ew derkev televizyona yek ji wan nikar bersiv bide mafê hêviyê çi ye ama Kurd dizanin 2014 vir vedizanin ku dadiya mafê mirovan ya Ewropayê şert danî pêşiya Dewleta Tirkiye tu divê kesê ku 25 sal di hepsê da be dibê tu serbest berdî qanûnên dadiya mafê mirovan ji ber ku ser ê Dewleta Tirkiye ra ye Devleta Tirkiye jî imzê kiriye mecbûr evan qanûna pêk bîne Devleta Tirkiye îtiraz kir ku tamam ama bi şertê ku Öcalan nekeve vê çarçovê anî qanûnekê taybet çêkir di nava yasayê xwe de meseleya Öcalan xist kelekê çi bû dibêjim qey Konseya Wezîran ya Yekîtiya Ewropayê ya Konseya Ewropayê biborin Konseya Ewropayê Strasbourgê Konseya Ewropayê Komîteya Wezîran Konseya Ewropayê zorê li Dewleta Tirkiye dike eger tu biryarê me pêk neyînî biryarên dadiya mafê mirovaniya Ewropayê vir da wê de eger tu pêk neyînî em mecbûrin ambargoyekê ciddî dayînin ser te zorê lê dikin dibe ku şertekî can welatan be ji bo ku zemîna vê yekê hazir bikin jî Sirri Sakik wekîlê Dem Partî beriya mehekî pêşniyazekî da meclisê ji ber ku ev qanûna ku ez behs dikim Öcalan li derveyê mafê hêviyê hatiye hiştin
او قانون ancak bi dengên parlamentoyê dikare betal bibe. Baş e? Yani parlamento bibêje erê mafê hêviyê birawere cih Öcalan jî dahil wê demê ancak dikare pêk were. Îja ez dibêjim qey di encama vê zextê de sirri sakeke dewrê pêşniyaznameyekî pêşkêşî meclîsê kir û ji meclîsê xwest ku mafê hêviyê ji bo Öcalan were pêkanîn. Mesela çima beriya du mehana, beriya salekî na, çima beriya mehekî zemîn hate amadekirin ji vê yekê re. û paşê jî Devlet Bahçeli mesela derdikeve dibêje eger gotinên Öcalan werin cih ê ku li meclîsê wê bike mafê hêviyê em ê bidin pêkanîn. Civaka Tirkiye şok bû. Mafê hêviyê çi ye? Devlet Bahçeli ji ku anî ev gotin? Yani ne gotinê wî ne? Yani ez dibêjim qey zextekî derva li ser Dewleta Tirkiye heye ronî. Ez wê dirê de dixwazim çend gotina bibêjim. Berî zaten demek dibêje ev li dibê çe li Konseya Awropa ya li Strasbourgê tên nîqaşkirin û ez dixwe lê bûm müşahîd ketim em te civînewa. Yani çîrokê rojnamevanekî şopanî ye. Lê du hefte berê ez tam ya du hefte bû ya sê hefte bû pirsgirêka min û demê hinekê yani zaman yani pirsgirêka min wê ye. Civînek taybet zaten çêbûr li Konseya Awropa li Strasbourgê derheqî mafê hêviyê yê rêbera da zaten pêk hat dibê çe civînekeke girîng pêk hat. Konseya Awropa li ser viya zaten demeke dirêj ye zexta li Tirkiye dike hewceye ji ez bawer dikim ji 2014 da ev ketiye faaliyetê yani ev mafê hêviyê de ketiye. Mirovekî dibê çi heta dawiya emrê xwe ceza lê bê birîn ew mirov hewceye mafê wî hêviyê hebe heger piştî 25 sala raza û dibê çe yani mirovekî hinekî çikê wî jî hewceye bê temaşekirin yani li û tevgera wî ew mirov mafê wî hêviyê hebe yani mirovekî li ser nigê xwe be li jiyanê be û hewqa sal ceza xware be hewceye mafekî wî hêviyê hebe. Lê ji bo rêber apo Dewleta Tirk ev naxwaze xwe bispêre vî mafî lê belê dewlet li Awropa li Konseya Awropa gelek car dereqê viya da civîn çê diben û herî dawiyê du hefte berê an sê hefte an her roj berê civînekeke girîng taybet dîsa çêbû li hev civiyan ji ber vê her wext zext ser Tirkiye ji bo viya yani Dewleta Tirk yani bi her hawî heger bixwaze tiştekî çend têkiliyê xwe bi Awropa para bigire û xelk li wê derê dibe çem pere û her û were hewceye van gafên Awropa jê dixwaze Konseya Awropa Parlamentoya Awropa jê dixwaze bi cîk bîne. Ji vana jî yek mafê hêviyê ye. Wexta mafê hêviyê bi cî nê zextê ser Dewleta Tirkiyê li Awropa wê berdewam bibe ev jî hêla aborî da bandoriyakeke mezin li ser Tirkiye dike. Ev krîzê bandoriyê Tirkiye nav da ye. Zaten hemî derheqê van tişta nadane ew zulm û zor û neheqî û beezaleta Dewleta Tirkiye li ser gelê Kurd meşîne hemî ser wiya ye. Yani mafê hêviyê dibe Dewleta Tirkiyê ro pêvajoyek çê nebijî mecbûr e rêber apo berde yana berneden ew Awropa wê wer ser vî yek tiştî li hemberî hev werin hemberî hev. Ev mijar e. Mesela şirketa sanayi ya feza û hewaya Tirk navenda teknolojiyê ya diqadên dizayn, pêşxistin, hilberîn, temirkirin, nûkirin, xizmetên piştî firotinê ên platformên hewayî li Tirkiye yani şirketekî pir berfireh e. Yani eger Kurdan kiribe dîsa dubare bikim serî de got yani heqê Kurda heye çalakiyekî bi vî şeklî pêk bînin li hember vê şirketê bi taybetî binêrin. Yani ez li dijî rêbazên çekdarî me normal mücadeleya çekdarî ama ev dronên ku Dewleta Tirkiye li başûrê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê pêktîne balafirên şer ku bi rêya wan bombe dibarînin ser milletê Kurd hemî li vê fabrîqeyê çê dibin. Fabrîqeyekî gelekî mezin e bi qasî gundekî ye û 20,000 însan tê dixebitin. 20,000 însan na ji gundekî pir mezintir e wekî qasabeyekî ye. Mezin e gelek mezin e wekî bajarekî ye. Îja wextê ku gencên Kurda karibin di nava ew qas ewlekariyekî pir berfireh de
سازیه هری استراتژیک یا دولت ترکیه yani ji meclisi jî girîngtir bi fikrin yani. Çünkü hemî tiştên malzemên askerî li wê derê tê hilberîn eger karibûne sînora derbas bikin, çek û silahê xwe bigirin, bombê xwe bigirin, biçin deriyê herî mezin de bikevin hundir û çalakiya xwe li wê derê pêk bînin, ev asteya hêza Kurdan nîşan dide ku dikarin bibêjin em li dikarin navenda we bixin. Yani em dikarin. Çi dibêje we can't. We can. We can do it. Yani ev mesajekî ye. Yani em dikarin. Tamam. Ama heta niha pêk neanîne. Mesela wextê ku binêre tu rabî herî çalakiyekî li Enqereyê normal derekî sivîl pêk bînî şahsiyetekî suîqas bikî vana nexweşin. Ne tarzı nexweşin. Tu bavî welhasıl yani ev fabrika ez nizanim çima zora min neçû ya. Kî kiribe jî zora min neçû hakikaten. Ronî tu ez zanim tu giranî dî ser dema wî wexta wî tu dibêjî dema wî wexta wî nebû. Ji ber ku wan ha pêvajiyekî dewam dike. Êde em nizanin PKK ka digire ser xwe nagire ser xwe em nizanin. Ama çavê min li ser nûçiyan e tu dewam kî ez hinekî li nûçiyên deqeyên dawî binêrim ji ber ku îro şansê me heye hem Selhedîn Demirtaş daxuyaniya dawî da hem Selhedîn Demirtaş dibêje tu hêz tu quwet nikare pêşî li vê pêvajiyê bigire ji kî tê bila were hemî çalakiyên ku van hewldanên me ê me dibe ji ber ku dibe ez daxuyaniyên ku ji îmraliyê ji Rêzdar Öcalan werin ez qebûl dikim dibe weke şexsiyet û kî bi çalakiyên xwe yên çekdarî pêşî li vê hewldana me bigire em باورکم دریسا اینترنت ما پرسکری که îja tu devam ke Ronî jî sal 2024 li Swîsre dijî û pirsgirêka wî internetê heye. Îja bifikirin ha. Îja bifikirin rewş çi ye. Bifikire em ketine çi halî. Em ketine çi halî. Başê ku em tune êmin fiber jê re dibêjin. Fiber sistema herî pêşketî ya internetê ye ama dîsa jî wextê ku vê derê tê dicemide ya canan weşana me dicemide eleqa wî bi internetê tune ye. Ez bawer dikim kompûtera me germ dibe ji ber vê yekê dicemide yan jî ev kameraya ku me girtiye belkî jî ew dixitime sistema kamerayê wisa ye. Ez gerek dibin çawara derbas bikim. Meselê we şant û min cîhne da peyamê we jî ez hinek li peyamê we binêrim çünkü ez bi xêra we vê derê weşan dikim. Hevanno Özgür Bulut tu çi dibêjî kendi kendilerine oynayıp çalıyorlar. Erî vallahi. Tamam Ronî ne jî xwe eger Ronî ne em direkt xatir dixwazin eger Ronî ne ez hinekî İzzedîn benzer çi dibêje? Devlet Bahçeli û Erdoğan komandoya destê hêzên derve hêzên derve pê lê dikin ew mecbûr daxivin dibêje. Ez hinek peyama dixwînim Ronî. Tu daxivî baxve ez hinek peyama parve dikim. Yani destpêkê lêborînê dixwazim interneta me de îro pirsgirêk heye gelek giran e. Ez hinek li dijî daxivî min got sal 2025 li Swîsre dijî û hê jî interneta wî pirsgirêk de heye. Eybe şerme ya. Min jî interneta xwe ra çîr kir min got nizanim çî Bahçelî nizanim çê kiro min jî interneta xwe ra gelek çîr kiram. Kerem Gerûnê ez hinek peyama parve dikim. Yani ama me pir hez kir ji wê tarzê weşanê çünkü tu daxivî ez hem dikarim hevalê xwe peyamê wan bixwînim ez hem dikarim bikim ajansa. Baştir me du kes be bixwedê. Kolektif carcarına başe, kolektivizm başe, carcarına başe. Em çalekî wekte destpêkî yani ziman mafê yani ha yekemîn dereke herî taybet e. Yani ew tiştên berhemên li wê derê çêbûne gelê Kurd qetil kirine, wê gelê Kurd hîn qetil bike. Ev der mafê gelê Kurd e û dereke taybet e yani êrişkirina zarokê Kurd heger şayet em nizanin yani PKK negirtiye ser xwe lê berê dewleta Tirk wisa dibêje em nizanin. Ama derek wisa da li vê çalakiya ez ê bi guman binerim weke Ronî ji ber ez rojnameger bim heger
اگر از مروفکی ببیجم از چیچکی دبی چه هنک یعنی در حق هنک تشتادا چند گوتنا ببیجم ما في گوتنی خدا ببینم و چاره از گمان به چالکی بنرم یعنی سوا چه صدما دم پر کریتیکه یعنی وقتا از بخواب ببیجم ریبر اپو جبوی من دبی چه شرطی یکمینه از هنکی بگمان لوی چالکی هنکی بنرم از وی ببیجم یعنی تک من ها بيجم ما في مجي الهلك يجيني كمان هنا برق الباش بردي انا نظام چتي مشاندن يعني وقت ايرو رخصتن تفجر ازادي في ريشي بقى سرخه اوزان الباش بردي چتي مشاندن اجبرك تشتين امنك انا بخوين دبل هولي هبل از فيجي في تشكيج بخم يعني فيجي خيس كمني وي لي بلي روجاv بویا آگر آرد کله یعنی لهله که وصاد به باغچه وصاد به ایرو بیرش آنقری یعنی حتی سبی دستی سبی هم البنده بوم میگه وقتی دولت باغچه لی بیشتر در که توییتر که باویجه بيجي ریبر آپو لبلی به هوا کیدن آنقری لقازانی اتشارکی رودا رونی از تشکی بیم بیرته بنره حواله کی چه دبیجه دبی گوتنه که یونانی هه دبیجه اگر ترکیه کی قال اشتی بکه نشان آمده کاری شهره مثلا دولت عثمانی رونی نیوی روشلات نوین تمام روشلات نوین باکور آفریقای حتی گرجستان و حتی قسم کی ولات جور و الحاصل قسم نیوی اروپای داگر کربو نه بالقان حمیبه هر ولاتی که جه وکشیا تجار بگل هرم ره نکت نوا بازاره و لحو نکر سردسیه وی ملتی قبول نکر دائما به شهر حتیه دور خستن به دور خستن آنین حتی آنادولیه یکو ترکان جوالاتی خواه نکر در تنه ملتی کرد ما نورمال لورا مگود گلی کرد اسنه پیسه قصر بل نینم تمام نورمال دولت ترکیه حتی نها بکیره لحف کریه مثلا فلسطینی وقتی که بانگ لانگلیزا کرن دولت عثمانیان جوالات خواه کرن در عثمانی دولت ترکیه حتی سال حیشتیجی دجمنایید کرن جملت فلسطینی را دجمن فلسطینیان بود شما بوان لحف ناکن ما في فلسطینیان ناپاریزن ما في ملت عرب ناپاریزن يعني دائما شار کرنه لسر حتی شار کرنه به سوریه را حتی ایروژی دجمنی کرنه به سوریه را حتی ایروژی دجمنی کرنه به یونان را لسر قبرسه شار کرنه تجار نهاتنه سر ماسه دائما وکه دجمن مثلا بیا ارمنیا را هیجی ارمنیا ناس ناکن دائما شارو پفچون قرکرن به روسا را ایرو هنک ددن دستینن اوجی بونه رهین دستی روسا دا چونکی روس عجایب پره دگرن ج ترکیه ترکیه مجبور الکتریکا خواه گازا خواه سوتمنیا خواه ج روسیه بگره اما به 10 قاطی بها روسیا ترکیه مجبور کریه اگر تو نکری از ایتش سوریه باویجم از ایتش روجات ناوین باویجم از ایتش هر دری باویجم یعنی بیا محکوم دست روسیه ایجا ایرو به کردان ره پشتی 100 سالان چوا قبول دکه که کرد و ترک ببن وکه هف من بخواه جده رزدار قرار ایلام بیستیه من بخواه جه بیستیه من دید دبیجه حتی که مافی نتوی ای کرد و ترکا نبن وک هف بلا کسی که نل بنده به که ام تکوشین خواب داوی اصلا کرم کرونه ایدیم تو گوتنی خواهی داوی بکیم خاطر بخواست جه والا ما ای پی اودان سکرانده ام جارت سکه همان حتی وی ساعتی یعنی و صبر کر کرم کرونه يعني وقت جاني زمان دولة هاتو كانت دبيتش لديلوك او بنره العثماني السلجوق بنره دم هاتن ايراني او سلجوق هاتن ايراني تقرول و ناوي چو چاغره چاوا دام برخوا هر در دبيتش جبوي تالان دشورا در باس کرن و تو العثماني بنره دما اجاري شرين جهاني يكمين قال عرب جبوي خوا بپاريزه جبوي سرخبون خوا لبر خدا
دبيجن عرب مرة إخانة كلية خاينة يا حيران عرب نتركه بترى برايته بترى يعني نابه خاين عرب سوا سرخبونا خال برخدا يا بين جميع إنجليزا جيل كير فلا ولاتي فازت كلية وهمان تشت مش دخوازه كرد جي وصابه كان الكردا جي كرد جي خاينة شيخ سعيد خاينة كرد شيخ سعيد لبيشنجي كرد جي بوي كردستان اللي برخدا نابه خاين ما نه ترک الهمبری ترک شهر نکریه کرد الهمبری ترک شهر کریه والحاصل منطقه كوانه پر جدا هيا يعني دبي چه نبراتيا وان نهوالتيا وان حفظي جيرانتيا وان جبروف نكربا منطقه دوله تركيا بس قال نتوي كيناكم اسقال ريفيريا زينيه دوله تركيا نباوري بيرادبه وكما دو جاني والزمان بيشن يمن قاضي محمد قطب يعني داغر كرين ولاتي تا نيار دما هنقف بدتجي برا تزانب او هنقف جهر تبيه لي بلي يرو روج كريتيك ام قال ازاديا ريبر ابود كان ياوي فيزيكي يا بالصلانه ام سوي لسر نغانه او در فد در كتيه هولي احتمال ما جدسي دجمن درخصه بهواكي فيزيكي او جدسي دجمن درخصه ويتشم واتي كتا ديروكي يكمين جار قال كرد نتوا كرد بيشن كي خويج بوي سرقبونا كردستان اللي برق دايا جدسي دجمن دردقه او تشتكي وي قال لك ديروكي بجبوما سبي يانا زاروكي ما يحصل المجمع سوال بكن لولا قال لك جرين جبوي من لازم منوي خيز بكن يعني قريلان دبيجه حتى نها تشتكي كو ورا آلية كردان داخوازه كي جو كردان جو تفجيرا ما هاتبه كرن تونه يدبي يعني او بالكيشه عم نزانن هوانو از آنها لید گرم نوچین دقیقه داوی هر اند کاره وره ساعتك و 35 دقيقة ما موسته بس نه ایرو تشتکی چی بو هم جارت کی باشه باشه هوانو از خاطر جوه بخوازم رونی گلک سپاس بو تevlibunete, nikaşente, analizente her hebi hevanno jwaraji gelek spastikim sibe de aynı saate de nizanım sibe kaminerin ki belki aznek vaşane taybet çipkim sibe dem baş sılav ha beje nana beje demek kritik ejberiya maji heneki kilit zamanı fokus çünkü emnizanın çibuye ve cevabı be yani hem ev iriş de paş perde da çeheye هم جی اف بانگوازیا باخچلی اج بوی ریبر اپو پاش پرده چه ام نظام لورا ام جار ناج برگ ام هیل گرن ام جوانین کردن ام خلکین کردن جبوی وی گلی مل بر خدایم خواستن هنه کی بنرن کاچ دبه نهارونی پیشنیازم ته evet تو بلا چاو گویت السر Ömer Öcalan be وقتی کوج امرالیه و گریا تو گیشتی قناته کی آگاهی کتم به دسته تو ديريكت اشكرم اخرى امكان وشانا زندي يا لزجين سرجاوي من هذه اشترى سلا هوانو دنباش